Usembut Menteri Rangba Kajala ba Prestun Tensong ne kasngi palai ulalum ya kajinyalang joka Dream Project kapade ka project bane khun persha ya kibor jong udrok hakani Kajala. Hakani kajinyalang ladan lang ru Menteri Ketenat Social Welfare ka Sorkar Jala ba pol lingdo nangta ka DGP jong Kajala Mission Director jong ka Dream nalor ki he Sorkar bat kiwe. Habakran berkilat pathai kubor hadian kajinyalang Menteri Ketenat Social Welfare ulaong baka Sorkar Jala kala sheme karai ka bakham teng bante la kam bat khangla de kitu ki badon kti ban supply ya udrok shakaleng ki banta jong Kajala. Jangka Menteri Jangka Ketenat Social Welfare, but ki senior officials, ki Officer Baramba Jangka State, kentuk ya DGP nak link to Home Police, Commissioner and Secretary Jangka Social Welfare, Secretary Home, but kiwe. Te ki rai ki ba kongsan ki ba ngi Lashim kilong ba angin nang penklan susu ya ke jingi kun jongi ban sange penduna bat banrat dengkong ya ki drugs bat narcotics na kini kecela ke jongi di banle ikini kadon ke action plan ke bangi laya menjur ke bekentuk kum menengkong ban pen duna pada dia banlat dengkong ya kenika lagu bungi supply reduction ya ki drugs ti banle ya kini ke sarkar la don la ka jong ka plan bat kawi na kata kelong ba kandon ka screening proses ya kini ki kali ki barung na ki atli ki point kawi kanong na Ribhoi side ke baar na East Giant Hills district ka ni ka proses ban procure yakini ki tiar gitar equipment ki ban yarap ini ban screen yaki kali barung kala sedang bat nila ban kwilinti ya ka way na kini ki vehicle ba kanong available but ni apo jang kini ki sunroof 911 ti ni lai kren rushbun ki don ki mat ki bangen nomla banya share pi namar ba ki long highly confidential tenrei kapakungsan karai kalong ba ngi ingin step up minang pen kiu ya kajing yakun gajongi persya ki drugs dak ba ken wanra ru ya kajing pen klan ya kini ki Village Defence Party dak ba ni penkala penbahas susu ya ki provisions jongka Meghalaya Police Act arajar shpau ti donru kajing ya kren ba kumnungin na penklan ya kanika ANTF pan penlong ya ka bala wan Hamdon Bor Hambun Breu bat ya kani la IT DGP ban tau ya ka proposal ke ba in support up dia ka next cabinet meeting di kala donru ke jingya kan ban thiet ya kini ki sniffer dogs ki ba mentangi dan southly banang penbun susu bat kumju ru kajing don kam yakini ki fast track court kajing ini begini ki fast track court kini ki court ki bangi kwa ba kinchong man kasngi ban bishar yakini ki kies ki bawan hapit NDPS de yakani kan don ke formal request na kalian jung menteri Ramba ban late chaka Meghalaya High Court in Seri Jongka Jala Jongi.